Haka khandai tarik kelalengkon u acting CM kahima langren CM ship ba BH CM yong ula lum lalang ki khun ki hajar hapo kahima ban penlong ya ka dor bar ba jong kahima ka snong plang dilon Southwest Khasi Hills district haka ba de ki hajar ngut ki pat ba kilawan syakane ka dor bar ki bakentup ya ki sordar ki menteri ki lengdo ki rangba bat ki samla ki balakot kharphas nam shaneng Uba BH CM Yong acting CM joka hima langren habakran syakilat pathai kubor hadien balakut ke dorbar ula ong ba ka jinglum yakane ke dorbar kadai hadien ba ula lap shibun ki jingduna hakarukam sensyar khadar hapo ke hima hakane ke dorbar menta kasngi layo abanyakran shibun ki mat ki bala menjurlang da ki pat ba da ka ba rakti bat kalalong ka bayat bayat renti ban yo e ka sensyar khadar ka ba khoj basuba hakane ke hima nangni syakmat Ulong ru, haki senam bala dep ya kedor bar hima lapan long tang de ki sordar, ki sekretari snong, ki menteri, ki lingdo, klem da ai bantalang, ya ki khun ki hajar jong ka hima. Haka ni ka kenti, haka jing shimti jong u kum u acting CM, lawan rak thamai haka dor bar jong ka hima, banyak dan bantalang baro ki shenrang ki balakot ya karta kharpras nam shaneng. Ulong ru ba menta kasngi ki pat ba ki lapan pau ba kim kwa shu bandang long CM u ba nang te CM yong, ubala sya weng shipor kumbus im jong ka hima langren ka dorbar hima langren jongi ka balalong menta kasni kendai terik penai Januari ar hajar apusau di nakaliang jongi kum ki khon ki hajar jong ka hima langren hapo ka jingelam ka jonga kumu acting sim uba menta ba Brilliant Henry Simyong di kwa iki ban penbaha ban pentemai yake jing bombet yake jing bombiang hapo jong kahima te halor kini ki indah bangang la simti ya kini kampung nong sensya nga lalap sibun ki jing duna ki beladon ki bela peniat ki sim ki bomensua te halor kini nong rem nakaliang jonga la wa pan pentemai yaki kato kan ni ki rule ki ap jong kahima kum juru kwa ru pan wangno i katu kan ni kirai babakla iba nakaliang jong sim tu pemensua ila dable ti hak ni kasngi ke pemerintah liyo ban yakran ke benikong pen pensai pangkaak jong kasnam arajar nyau kan ni kaak jong kasnam arajar nyau kala khanglat no ya ka hok ya ka jinglong ya ka hok jong ki kun ki hajar panwan syakador bar pajba markat kum kariti ke dustur ke lomba ki kundap sendrang kat prasnam shanang jong kahima kila banwan sekador bar dan rei hakasnam arajan nyau ka omba ki bawan sekador bar ki deitang usim di putih sim ki menteri ki lengdo ki sordar snong lane sekretari snong lada mudon sordar batkat to kan liki orang ba ki belakot da usim te nakal yang kajongi indah abangi lakmi hai kene kebenta ni iba kalong ke babakla kalong ke ba la long la bean kamlong sukat kum kariti dustur jong kahima te ngila penbet ya kene bat ngisokman ba menta kasni di pajba kila ai da jumjur ban penbet no ya kene ka ba ngila syak no ken ya baro ki khat rasnam senang ban long ban wan sakador bar pelun jong kahima jong kasnam arjar kharwei kan ni kasnam jong arjar kharwei kaya thu ingi ka ongkum ne ba ka khendau lau ngam kila pat penden tangli ka badai ka khendau jong kahima na du kulong rumah na du kisiem ki ba ngimla suban ken mau ka dei bai ka khendau jong kahima dan rei dang tang kasnam khat khandai spa propra kat kandai spa kandai problem mi ke kies ba kini kadon ko ka long ying sim hi po ka hima langren ka belakam ri kentino ya kan ka khandau dan da hadin kat tu kan ni kalami ka jing ya le kies bat ka hima bat hadu kasnam arjar kharwai umpat don mano bejo ya ka jing sya nakaliang jong ka hima ka don kinong rim ke babiang ten ring tep ya ka ka benta ka badon ha ka jing besar ngem tep ya kata dan rei nda ki pajba kila sngotu kila yo ya ki jing sya ki badon ikot islah bu ka hima te menta kasni nda bangila kami bakani ka joint property
Kepala penlong haka senam arjat kawai kalong keba ketak sisai kipajba sebuk ladangi yo ya kanu ke jingmi jong kahima sebuk ladangi yo santenka ini lahapan ya samar arpia mar arpia ladangi yo silak ni hapan ya samar sampojar berkata kalong ayeng keba kamar digenti mar haka senam arjat kawai kila ya sanya kata ka jingesuk ba ban yasuk no ba ki ong ba in ya sukno ya kene kis bat ngin ya long trai lang kan ya kene ke kendom te rei long ke ik ba bakla ke ik ba ngimla ban pediam mar ba ka tu kasdam ha ka por balong dor ban hang ni hi te kiladon ki ba wan tam kumba sis ba mud e ki ba wan sakata ka dor bar te hadin jong kata o haswa jong ka dor bar lasdang ban hasan ke ni ba long ban hasan ban akten dorbar ti hadin andalai keren ya kata ka ayu ya kata ka jing yasuk no ya kata ka mukut duma kemut ba lawan uslap pemlap ba penkut lawan uslap hang ne bernda tinggi layarung hang ne andalai layarung hang ne ru kamdon ka jing hun kamdon ka jing yasuk ladon ki ba ladon ki bomsuk ki blami no syabar kata por ti hadin jong kata kemut ba na kalian joki kile yo tang kembalai spa kendai po terai besan dan kita besan yo kidai kibasan wan attendor bar bat kawai bat kidai kibasan isnong per kimdai kibawan dor bar ne mar bat kibawan dor bar ne kilong tang kuba sispai bat ka bentang ke bengi bane keren kelong ya kene ke edi roll jong sedam arjar pulai tekan ni ke data ke jing penapa jaba bajba kahima ba role kibala sna arjar spong ila review ngila reveal ba menta kalayat kan nika edi role arjar pulai nang ni sakmat kemud kahima kisno hapo kahima kin bodno e kan edi role sedam arjar pulai nang ta sa kebenta kebesau ila keren ru ya kan nika no confident motion kebelawan ra deki pajba jumpa hima tenda bangilai keran bahaya kene ke benta nakal yang jumpa pajba kila aya kejeng bom syane su musim unang tasing sim yang bementa ban long ke musim ubala syak suspend kan musim long tasing sim menta syak suspend dan nakal yang jumpa pajba kim syane su ban long musim jumpa hima halor kini kijingle kijang u bau la misius ya ke bisa jumpa hima la misius ya ke power jumpa hima maka por bu ai kendau civil subdivision hak por bu ai ki permission ki NOC mod umju ai syuk da kador barma rela ai baik da management board kabalong joint property dan kahima batka jeng jong te kata gawe ke benta ka bana kalang ipai ba nadu menta kasni kim dan syuk jeng syania yunusim kim kwa syuk ban sensyar da muha halor Isnong kita halor kahima berkuai kata nangda saya kini kawai kebenta kajing pemdon benta syuki kun ki hajar jong kahima ki balalaj syong syawai ba tiya kini kebenta menengi layak keren ba ya kini kebentangin saya kedan beni haka eksekutif dorbar kahima mari kendingin haban penrungru haka ak role jong kahima kenapa kani peteng lepeteng tiya kendingin saya kedan biang agak eksekutif dorbar kahima ditang kini ki jing ya keren berkirai ki mami akan ni kesengi ke pemerintah ni kau dah ya ni